Yeah, ia le tua, whatalo whātu fo I le sofa pelo Iesu Keriso, lo tātou lima, lo tātou whaola I ni tai a fōu, manuia o tātou au lia mai, ona o le anga le mai o le rii a te I tātou, lana whaamaroronga, lana tausinga, I o tau tino, ia me se fo ilo ni tangata, wha fo I Eperu inga I le tua. Praise the Lord that we are able to come together again this Lord's Day, especially some of our family here at home, but also some of our family that are listening in or checking in online. Praise the Lord that we can gather around together, especially around the Word, because the Word is so true that His Word is a lamp unto our feet and a light unto our path, especially when it seems dark at these times, these challenging moments, but it's always God's word that we can depend on. So vi ia le atua, I le nei tai au. So, le au taita I nei tātou le tatalo, ia ona tātou whaangolongo lea whaatasi mahu I le awhionga pa ia a le atua. Whaaftaia lava oe, ma vi ia oe ta mā, a wae ta tau, ma ono mea ia te oe. Lo lava vi inga, na mātou atua peo na mātou whaamanua tua ia te oe, ai ta tau lava ia te oe le vi inga, e whaavavau lava, e le lava o mātou upu, e le lava tanga mātou te whaatinoina, e le lava pesenga mātou te pepese ai, e tau ailo o lofa lo mātou atua, ai ua mātou o maima lo mātou o nganga whaanauna watu, mātou te avatu ai se tau langa, vi inga e whaaleo ailo mātou o nganga whawhitai, ono o loanga le lei, ai mese lava lo whaamanga lo ina o I mātou, mai le anga sala ma le oti sa mātou iai, a ua e whaolaina I mātou, o le ala lea o lo mātou loto whaawhitai. So whaawhitai ta mā, o mātou maua fo I le nea wanoa, a peo na mātou whaatinoina I aso sāta I tasi, pe a mafuta lau whanau mātou atua, o le wanoa le nei mātou te whaalongolongo ai lau whionga pa ia, lau whionga o lo ola, o lo matuanga lue foi, o lo iele mana, no mātou atua e o lawe manu tuna tunga ma whiwhiringa o le loto e o I eila o whionga pa ia. So ta māsau nia peo mātou o nganga I le nei tai au o mātou whaanongolongo atu I lau whionga pa ia lo mātou atua. Tō matau wina I pēle whainga malanga o mātou wanga I atu I le unga o le nei o langa o whai unga mo le tangata Kerisiano po le tangata faatuatua, whaamaoni, talitonu o le ola lea male manuia whaatasi ai mana mātua li whaola o Iesu Keriso. E ala tuena mātua tatalu le nei tai au, and all of God's children say, Amen and Amen. Yeah, vi ia le tua. Pe ona tātou na yaso sawa mawai, o lo wha pe ona tātou tala noa I pēle mta upulea o le whaatuatua. O lo tātou iei fo ila I le mta upulea sifuruma le tasi, e whaautu a tōle mata upulea I auna le atua po fita o le whaatuatua o tātou pe o tātou whaonga ina le upulea e whaamatala I le mata upulea. Ai o tangata umalawa ia I le whearenga tuwai, ua whaapea ona ave ai tātou e le anganga pa ia ina ia tātou mana malama I le winga ma le tāua o le vaenga le nei o lo whaamatala mai I le tusi pa ia, I le au ngā ma le tāua o le mea le tāua o le whaatuatua. So lea la pe ua a vea lava le upu lea ma upu au tū. I le asusala wa mawai ma le asusala tuana tua. The last 2 weeks, we have been looking at an example of what a life looks like with regards to faith. O leo langa lau tangata le ni o Eperu amo, sa whaapeona tātou mawai se ata whaataitai, o leo langa a toa lava le tangata e iaile mea le taua o le whaatuatua. Mai le whaipula e walu e o le whaipa se fulu ma le iwa, na tātou wa ai eini vaenga o le soifuanga o le tangata le nei a. Lona whainga malanga, wha mai le atua, tu ua o tangata, tu ua lo nuu, ai alu I se mea o te whaailoa ia te oe, e whai mau nuu. So his journey, Abraham's journey from the place where he was, remember, Abraham was a pagan worshipper. He was not a Christian when God called him. Yet God called him out to call a people for himself. That's an example of our own lives. God called us while we were in the depth of sin. We did absolutely nothing. Yet by his grace, he saved us and called us out of death into his glorious light.
Tato wa ai fo ila I le whainga malanga la le o langa tangata le ni o Aperamu, wa ai ele mele ta ua o le whaatalitali o le faatuatua. Na oti Aperamu ele I wa ai Aperamu le whaataunu wina o folanga le atua. Aina ia I lo fo ila le malo si anga o le faatuatua. Le ale ata le malo si anga, e ui lava I na tangata matua Aperamu, luas funuma le 5 tau sanga talu na wala awina, ai whatu a whanau le tangata e ngoa ia isa ako, ai wa tangata matutua. So we even see that in this whole notion of being patient. Abraham was willing to wait, even though he didn't see the promise with regards to the land. But him and Sarah gave birth to Isaac, the one who was promised, the one through whom the promise would be fulfilled in their old age. So we see the patience and we see the power of faith when someone trusts in God. Nesi bahango leo langa o tangata le ni o Aperamu, o le fianga o le faatuatua. Na fia Aperamu e vele faatalitali man faamoemoe. I mea na tele iloa. Peila o na tato vaavai e whaipule sfuma le tolu a. Whamai na oti lato nei umalava o faatuatua. Ele I maua mea na fola ina. Ai whamai a ua lato I loa ai mamau. Whamai na mauti noa foi. Ma lato talia male fia. O leo langa o tangata faatuatua e faatalitali e ngalue mai le malo si anga o le atua ai ele mena e taolea o le fianga o le faatuatua. Praise the Lord. Beila o Aperamu, ma Isaako, ma Yakopo, sava ai ele vaenga lea o le natalia e lato male fia. Ma le vaenga la muli na tato vai e tatau o na iai le whaamau ninga o lo faatuatua. Praise the Lord. O le ale whaamau ninga o le faatuatua o Aperamu, na tato mata I na ua whaapea o na wala au ele atua, au mailo watali o Isaako, e osi ele tauranga. Beila o ina tato vaava ai, ele I tu fesili Aperamu I le fina ngalo le atua. Ai whamei alfa I pasfuma leiva, whamei na manatu Aperamu, e mawhaie le atua le au na iai, o na toe whaaola mai Isaako, pe a whaie osi ele tauranga. Leo langa lana o le tangata na tuku watu atoa lo na faatuatua whamai na talia e le atua le taulanga lea ina ua lavea ina Isaako ia ai o mai le mamo e osi ina ua iloa e le atua le loto le tangata le ni o Aperamu. Finally, we saw in verse 19 last week, in that verse it says, concluding that God was able to raise him up. That was referring to Abraham when he was called by God to sacrifice Isaac. So Abraham knows that murder was a sin before the Lord. Abraham knew that sacrifice was only by an animal. But when God called him to offer up his son, Abraham willingly offered Isaac up. That's the life of faith. Au tatu tamu mai la le tai au la le ne. Ina o tatu va ai I le o langa lea o le faatuatua. Ona tatu au tamu mai la I whai upui au te fia whaonga ina I le tai au le nei. So after looking at the life of Abraham, Abraham becomes the father of the patriarchs of Israel. So Aperamu wa vea lea o ia matama o le nuu le nei o Israelu. Peo ia a mataile haunga tama a le nuu le nei o Israelu. The patriarchs of Israel. Lea lata tu te vaai I whai upui e tolu o te fia whaonga ina le tai au le nei. O loo iei tangata nei to tolu o Isaako, Yakopo, ma Iosefa. So whai upu la ia, o te fia tala noa la I whai upu nei, e whaatatau lava I le whaatuatua. So the patriarchs of Israel, we see that Abraham is called by God, and the promises are fulfilled by these three other names that we see in verse 20, 21, and 22. We see the name of Isaac, we see the name of Jacob, and we see the name of Joseph. So those are the three patriarchs that we want to look at today, or the forefathers of Israel, the country and the nation of God, that we want to speak with regards to faith. Amen? So leala o le atatou feita wina mai la whamolmole whai upui e tonu ina I tatou vaava ai I ai fo'i I le nei tai au. Whamai lona feita wina whaaperatania. In English, Hebrews 11 verse 20 to 22 reads, by faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. 21, by faith Jacob, when he was dying, blessed each of the sons of Joseph
and worshipped, leaning on the top of his staff. Verse 22, by faith Joseph, when he was dying, made mention of the departure of the children of Israel and gave instructions concerning his bones. Si tatu whai tau whaatasi mai le wha Samoa, ia. Le faatuatua na whamanuia atua I sa uia ia koko mai sa le mea atali. O le faatuatua na whamanuia taitasi atua ia koko ia atali o Iosefa. Ina a o ti o ia. Na I fofoi o ia matona I le ulu o rona toto. O le faatuatua na whamanatu ai ai Iosefa ina a o ti. I le ose atu o le whananga masara e manakoro ai atu ai ai atu I ona I. Amen. So, I le whaawawina ngā o le talatala noanga le nei I le mtaupu e whaatau le whaatuatua. O lo tatou wa ai whai upu pei ona tatou whai tauai, ia tangata ni e to tōrwe mo I Isaako, Iakopo, ma Iosefa. A e wa ai le whaatulanga ina o tamā o le nuo Israelu. O I o te lo tatou wa ai le aunga tamā o le nuku le nei le atua. Praise the Lord. A o whai upu la e tolu. Ua tatou wa ai foi, e whaatatau whai upu nei e tolu I le Va'ava'ai tamale nei o le nuo Israelu I o lato toe taimi o lato soifua. If we look at these patriarchs and these three verses speak specifically to the final times of these three men, or their moments before death. Peila ona tatou talatala noai fo ilang taupu o le Eperu, o le tusile nei o Eperu o lo tusia I tangata Iutaia. A taua lo tangata nei o Abrahamo, Isaako, Iakopo, Iosefa, e malama le lei lava le tangata Iutaia, I tangata nei. A e vavai fo ila le tusi le kenese, a mata mai le mtaupu sefulu le lua o kenese, e o le fai mtaupu e 5 sefulu, e whatatau ma lava le tusi le kenese, I au ngā tamā o le nuo Israelu. So when we look at these three verses that we have read today, Isaac, Jacob, and Joseph, the patriarchs of the people of Israel, this is where we see that the author of the book specifically is writing to the Jews, and the Jews know who these men are. They know from the book of Genesis, right from the chapter 12 through to chapter 50, the majority of the book of Genesis that Moses records is about these men. So their whole life, o le mea nea lo ta mawhai le tusi tala ina ia tusi atu I tangata Iutaia, o le teimi o lato waunga tamā, sa whaapea fo I ona whaatau nuina le whina ngalo o le atua I le whaatuatua. So when we look at the author and the Holy Spirit is trying to stir the hearts of these Jews, that God was working through faith even in the times of the patriarchs. That it was faith, it was never works. So, but we're specifically looking at these three verses today, and we look at these three lines or this particular part of the chapter 11 book of Hebrews. And what we see here is that the author or the Holy Spirit is addressing these three men at the time of them nearing death. So le taimi le tu sia mai ai le soifuanga o tangata ni e tōtonu. Po au ngā tamā o Israelu. O rato to e taimi. Pio le taimi o la sauni I nā tau e oti ai. O le oti o le tangata whaatuatua. O le taimi lea e pito sili o nā tatau o na oli ai le tangata whaatuatua. A e sauni e te oti. A o oi o le tangata kirisiano whaamauni. O se taimi pito sili nā ona e tuli mata ia. Whamea upo a Paulo I Filipi nā mta upu mua whai koe lua sumatasi. Whamei upo a Paulo, whamei a wā o loo wola wa ia ke riso lea, a o loo woti, o loo wā, o loo manuia. O le oti o le tangata whaatuatua, o se mea e le matau ai, ai o le mea e fia tele ai. O le oti o le tangata talitonu, o lona manuia, pe ona whamei ia, Paulo I le tusi le nā Filipi ia. Whamei a o loo woti, o loo manuia. Whamei le tusi e salamo se lau se fulu ma le ono whai koe se fulu ma le 116 verse 15. Whamei le whasamoa e sili I le manatu o Iova
le oti o ona tangata ha miotua. So le oti o le tangata faatuatua, o le mea tatau ona fia tele ai. That when we look at this topic of death, and it's been spoken about a lot of times at the moment, that people are starting to talk about death quite a few times. But someone of faith and a believer or a Christian, death is not supposed to fear us. We are not supposed to be afraid of death. Actually, death is a time where we rejoice. If we look at Paul's words in Philippians chapter 1, verse 21, and Paul says, "For to me to live is Christ." So Paul is saying, when I'm alive, I live unto Christ. I do the will of Christ. Praise the Lord. But he says at the end of that verse, "And to die is gain." Therefore, the death of a believer should be something that he rejoices in, or she rejoices in her death. Why? Because in our death, we step into our eternal hope, and that is with Christ. So i le tai aanga nei, ao tatou wa aia na i le mālosi o le faatuatua o tangata nei to tolu o Isaako, Iakopo, ma Iosefa. Tātou te wa aia au a ngai atu tangata nei po ta mānei o le faatuatua i toi taini o lātou wola, o lo tātou te wa aia ele ngā luenga o le mālosi o le faatuatua. That when we look at these patriarchs today, what we see is that they're in their final time of death. Before they die, we see faith. Praise the Lord. We see the power of faith, and we're going to have a look at that today. Pela ona tatou yeila le vai teni ne nea. Ai mata mai tilo mai nofo a oi mai mata wina ona po nei. Ole tele i o le whaamata mai ole oti. Tele foi fesilia tamata, po le tui puipuia, po le tui puipuia. Ono lea, ia lave ina tangata mene ta ua leoti. Ai mo le tangata faatuatua, o le tangata ua talitonu o Yesu Keriso, o le alo o le atua soifua, o ia le na, o lo iailo na faa moe, e le to iai le matau, i le mea le ta ua o le oti. Tinga whai meile mo Morganito sulima, whai pue lima suna lima, whai mai ea, wa ave eselea, le tui o le oti. Wa ave esele malo si anga ma le manumalo o le tunga mau. So o vaenga malawa ia, o tatou iai le nei vai tau, mānei a fo i tatou te toi tilo iai. O sauni e tatou e oti ia. Te o tangata le o sauni e oti. Ai mānei a fo i tatou te vaava ai iai. O sauni e tatou te oti. Ona, o le tangata faatuatua ma le tangata talitonu. E fia i lona sauni atu, i le taini leo lona oti. So when we look at death today, we see, and I was just explaining in Samoan that when we see death tends to fear people. It tends to sort of be a threat. But for a believer or a Christian, a true Christian, death is nothing to fear. Death is actually something that we know, it no longer has a sting. When we read 1 Corinthians 15, verse 55, and Paul writes to the church, he says, and he quotes, "O death, where is your sting? O Hades, where is your victory?" There is no fear of death. Death no longer has fear over us. Especially now, when we look in the context of our world today and our society, whether to vaccinate or not vaccinate, whether to, talk about death, a lot of people are afraid to die. But for Christians, and I guess the conversation that we want to look at today is that we want to look at Isaac, Jacob, and Joseph, that in their final moments, before they died, we see the power of faith at work. Amen? So ila o te fia tala noa, tolu ni maenga o te fia tala noa i le nei tae o, e whaatatau lava i tangata nei e to tolu. E whaatatau i le faatuatua, whamaile au tu o te fia whaangaina, le manumalo o le faatuatua i le oti. So today's sermon is all about faith that defeats death. The first one is Isaac. I le whaipu mua moana tātou whaitawina le nei tae alfa mai, le whaipule na e lua se furu. O le faatuatua na whaamanuia tuai i Isaako ia Iakopo ma Esau. Mea tali. Peo Eperu, peo na tātou tilo i tamao Isaako. A whai tātou te tilo le oranga o Eperu, ua tātou i loa e le ai lava mase e senga o Eperu ma Isaako i mea na folafolaina. In fact, o i lato uma lava i ole a tātou tala noa i Isaako, Iakopo ma Iosefa,
e le ai ma se tasi o tangata nei e to atolu, na lato maua le mea na fola ina. When we look at the patriarchs, Abraham died and never saw God's promise fulfilled. What was he running on? He was only running on the word of God. He was only running on the promises of God. That's where his faith lied. That was real enough for him. That was true enough for him that he anchored into the word of God, the promises of God. But exactly the same happened to Isaac, Jacob, and Joseph. They too never saw the fulfillment of the promises of God. Le la tātou te maua I whai pasuma tonu no whai tawina mua na oti lātou nei malava o faatuatua e le I maua le mea na fola ina. That in verse 13, which is about these patriarchs, it says, these all died. The patriarchs all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off. So Isaac, Jacob, and Joseph, like Abraham, they all died, but yet they had this thing called the assurance of faith. Sa oti umai lātou, ai whamai I maua I lātou le mea na fola ina, ai sa mauti noa I lātou sa yeile mea le ta ua o le faatuatua ua mauti noa. Whai whanu siri tātou mana tua, pei lava I tātou le iona pō nei, po o mauti noa lo tātou faatuatua. Okay? Le la tātou te iai whamai e ui lava e le I wa aia tino I lātou, e le I loa tino I lātou, ai ua avea lava le folanga a le atua, ua avea upu na fola e le atua ia Eperu amo, whamai ua avea le vaenga lea, le upu lea le atua, e faatuatua I ai tangata nei, e to o manga I ai tangata nei, e taula I ai, lo lātou loto, mano lātou tuli matainga. Bei ona whai mai whai pasfuru ma le rua, whamai ua avea lea ma mea, o le mea lea sa tutupu ai mai le to tasi. Sorry, whai po se fulu, sorry. Whamai awana ia whaatalitali atu I se ai ua wha vaina. So o le faatuatua o nei tangata, o le faatuatua o tamā o le nua Israelu, le faatuatua o Eperu amo, Isaako, Iakopo, Iosefa, o le faatuatua sa whaavaina. E ui lava e le I lo tino pe wa ai tino I ai, ai ua whaavaina lo lātou faatuatua I folanga a le atua. Even though they never saw the promises fulfilled in their lifetime, yet verse 10 says in our scriptures, it says, they said that they waited for the city which has foundations. Praise the Lord. The promises were enough for them. The promises were the inheritance in which their faith was founded and grounded. So, o le mataupu I le tai au le nei, o lo tātou a mata neina ia Isaako. O le tana ia Isaako tātou te maua I tua I le tusia kenese, I le mataupu e luasfun ma le lima, e o atu I le mataupu e luasfun ma le fitu. Pe o mataupu e tolu o le kenese, tātou te maua I le tala anga ia Isaako. So, ina ia tātou I loa sina tala I le tangata le nei o Isaako. Si tātou wa ai le o langa o le tangata le nei o Isaako, o le lo tātou wa ai le faatuatua I le o langa o le tangata le nei, e tusa ma le folanga a le atua. Se su e tātou tusi I tua I le kenese, whamolmole Ai wa tangata mai I fo le mtaupu e luasfu ma le ono, I le soifuanga o le tangata le nei o Isaako. Ina ua maliu Eperu amo, o lo iai folanga le atua na whaapeo na tui nātu ia Isaako. Lua suma le ono au na whai poe tolu. Whamai whetalainga le atua ia Isaako. Okay, lua suma le ono whai poe tolu. Ia e nofo whaau mau I le nei nu. O te iai foi ia te oe. Ma o wha manuia ia te oe. A wā o te fōa I atu ia te oe. Ma au whanau ia nuu umalava. O te whaatau uinga fo'i le tau tōma, nā o tau tō ai ia Eperu amo lo tamā. E koe wha, o te whaatoa te leina a fo'i au whanau, pei o whetū o le langi.
ma o fua ina atu I au whanau, ia nuu uma, o lau whanau foi, e manu ia ai nuu uma, o le lalo rangi. Ai matamata le folfolanga Iova ia isa aku, e tutusa le lei folfolanga ma le whaamanuianga a isa aku, pei o na whetala I le atua ia Abraham. So le faatuatua lea na whaapea o na whaalongo ai isa ako I lona tama, na whaalongo ai I le atua I folfolanga o le a tuina mai e a wala ia te ia. O I nā fo I la tatu te vai, o le olanga o tangata le ni isa ako, o le tangata faatuatua. When we look at the life of Isaac, and I just want to draw our attention back to chapter 26, and in chapter 26, in verse 3 and 4, we read here the promises of God to Isaac. And it says there, in verse 3 and verse 4 of Genesis chapter 26, God says to Isaac, dwell in this land, and I will be with you and bless you. For to you and your descendants I give all these lands, and I will perform the oath which I swore to Abraham your father. Verse 4, and I will make your descendants multiply as the stars of heaven. I will give to your descendants all these lands, and in your seed all the nations of the earth shall be blessed. The promises of God to Isaac, you can see, are exactly the same promises that was promised to Abraham through Isaac. So the Abraham covenant is forever. And as it was told to Abraham, it was also told to Isaac. Praise the Lord. Therefore, Isaac had faith in this promise. 2. Tātou te wa aia fo'i leo langa le tangata le nei, lona whaatuatua na ia ole atua I le atua ona o Rebecca, lana ava. Nta koe lo suma lima fai koe lo suma tasi. Olo iai le whaatonga isa ako ia Iova a. Ua whaatonga atu isa ako ia Iova mo lana ava. A wā ua pā o ia. Ua whaafofonga fo I Iova ia te ia. Ona tō ai lea o lana ava o Rebecca. So o I tātou te vai e fo I leisi ata. O le whaatuatua o le tangata le nei o isa ako a. Na ia ole atua I le atua ona o Rebecca e le whanau. Ai na tali mai le atua. Lona whaatuatua. That we even see in chapter 25 verse 21, Isaac pleaded with the Lord for his wife. This is beautiful. He pleaded with the Lord for his wife because she was barren. So his wife Rebecca was barren, and the Lord granted his plea, and his wife Rebecca conceived. Amen. So I la tātou te mai le o langa o le tangata le nei o isa ako o se o langa o lo o iai le whaatuatua. So in the life of Isaac, we see that there is faith. He is a man of faith. He is given the promises of God. He has been given the covenant in which God had given Abraham. Ai ona la o le tātou mata upu I le tai au le nei, fa mai le whai upu e luasfulu o le whaatuatua na whaamanuia tuai isa ako, ia kopo, ma Esau I mea atari. Ai ba ai fo le mta upu e lua se fulu ma le fitu. I le mta upu lea, o lo tātou wa ai ua toia ina isa ako, ma ua o I le taimi o le a whaapea o na oti ai o ia. So in chapter 27, according to our reading this morning, we're looking at Isaac's faith in his final times. So this is before he dies. And in chapter 27, we see the story of Isaac and his sons Esau and Jacob. And this story is quite well known. Why? We know it's the story where Isaac requests a meal or a final meal of his eldest son Esau. But who decides to bring the meal before his father? It was Rebecca and her son Jacob. So there's a deception that happens here. So ila le tala le mta ko luas fulu ma le fitu. Tātou te wa ai le tala ia Esau, malona te mau Isaako, ia ai le ngata fo lea o le tangata le ni o Rebecca, malana tama I moa ia Jakopo. O le tala ua tātou wa loa o nei loa le I tātou. Ai o I tātou te wa ai se ata mā nei a lava e winga I le whaatuatua. Ona, a tātou wa ai le tala lea,
I toi teimi o isa ako a o ua o le teimi e whai ilana mabaenga ilana whanau, ua o le teimi o manatu e le toia ina o le a ia wha manuia tuai ilana whanau. Ua I loa le lei e isa ako o le tangata le nei o Iakopo, o le tangata le nei ua filifilia e le atua. Whape whiona tatu I loa, tātou te maua I le tala I le mataupu e lua suma lima. Ina ua whapea ona wheu wai e fo I tama I te tonu o Rebecca, whesili e Rebecca whamai, whai e whapea se ale mea ua o whapea ai tali mai ova, e lua nuu o lo I te tonu ia te oe, e lua lava nu e whanau mai ia te oe, e sili ona mā losi o le tasi nuu, I le isi nuu, e nofo polonga fo I le uru matua I le ui. Lona winga, nei loa le lei e Rebecca, o ai le uru matua, o Esau, o ai le ui, o Iakopo. Whetalai le atua I a Rebecca, e au auna le uru matua I le ui. I lofo I tātou I le tala ango le olanga o tangata le neo Esau, sa ia whaatau watu lona tofi o uru matua, mo sina mea ai, ia Iakopo, Le anga sana le mea le nā, I luma o le atua. Ai tātou te tau nuu mai le vaina muli muli o le olanga o Iakopo, o isa ako. Ona tātou wa ai ai lea I le winga whaata mao isa ako, ai sea, na manatu isa ako, ina ia whaamanuia pea I lona atalii ulu matua. Wa le ulu matua lava e alu I ai le whaamanuianga. Manatu fo I leo isa ako, e tatau lava ona ave le whaamanuianga, I lona atalii matua. Lea lana tātou wa ai le tala, whamai le tala, whamai whe aue isa ako Iakopo, Esau, fai tuli se manu, fai se mea ai manongi, ona o whaamanuia I lea ia te oe. Ai tātou te malama le lei I le tala, whamai ua saunia e Rebecca le tala, le mea ai, ma ua wha ofu ia Iakopo I fulu ina ia wha pei o Esau. Ona tātou wa ai ai lea, o I lala o lo tātou wa ai, ina ua wha pea o nā luatu Iakopo, ma ua wha manuia I le toi ina o isa ako. I le soifuanga o le tangata le ni o isa ako lo tātou wa ai, tai pei lava o I tātou, e lava te ni tātou te manatu iai, e tatau ona saunia lo o langa whaapea, e tatau ona o savali I le ala lea, e tatau ona o whaatau nuwina le mea lea. Ai leo le fina ngalo ne nao le atua mo I tātou, tai pei lava o isa ako. Manatu isa ako, ina ia whaamanuia Esau, ona o Esau e ulu matua. Malona I lo le lei, o le tangata o whiwhiria, o le tangata o Iakopo. Na lena whai mai le atua ia Rebecca, e au auna le ulu matua, I le wi. I lofo I isa ako, na whaatau e sauro na tofi e ulu matua, ia Iakopo. Amen. So when we look at the story of Isaac and his final moments, in chapter 27, we see in that story that Esau is requested by his father Isaac for a meal, and after that meal, Isaac's hope was to bless Esau with the blessing of the inheritance of the eldest son. But Isaac had forgotten something. Isaac had forgotten what God had told Rebecca. Remember back in chapter 25, we see that Rebecca, when she was pregnant with the twins, it says there in verses 22, but the children struggled inside Rebecca, and Rebecca said, if it is all well, why am I like this? So she went to inquire of the Lord. The Lord responded to Rebecca and said, 2 nations are in your womb, 2 people shall be separated from your body, 1 people shall be stronger than the other, the older shall serve the younger. Esau shall serve Jacob. So Isaac knew the calling of Jacob's life, right? We also see in the end of chapter 25 that Esau sells his birthright. His birthright as the eldest son. Esau sells that for food because he was hungry, and he sells it to Jacob. So Isaac knew all of this happening. But when it came to his final moments, Isaac slipped up, a bit like us. Isaac wanted the blessings of the eldest to go to Esau. That was his son. That was his hunter son. Rebecca had other plans, and she says, nah, the blessing needs to go to Jacob. So she went the deception way.
Even though that was God's will anyway, but we also see here that God will always carry out his will. Tātou te wa aia I, o loo whaatau nuu pēre whina ngalo le atua. Aisea, whamaile whamanianga a isa ako ia Iakopo. Whaipu e luasu malfitu o le mata upu e luas po malfitu. O upu ia whamanianga a isa ako ia Iakopo. O na ia so atu lea, ma songi atu ia te ia. Wa ia langona le na namu o na ofu, ma whaamanuia ia te ia, ua whaapea mai. Whauta, o le manongi o le watali, e pei o le manongi o le whanua ua whaamanuia e Jova. Ia fo ai atu e le atua ia te oe le sau mai le langi, ma le lei o le whanua, ma saito ma waina e tele, ia au auna nuu ia te oe, ia rifo fo I tangata ia te oe, ia whai oe ma lii I o uso, ia rifo fo I tama a louti nā ia te oe, ia whetuuina se whetuu ia te oe, ia manu ia fo I se whaamanuia ia te oe. O upu nā le whaamanuianga le toe ina ia Iakopo. E sau, wa alu le manuia le nā. Ai a tatou mata I manuia o whaamanuianga na tuina atu e isa ako ia Iakopo, o I tatou te wa ai na whaatau nuu lava le whina ngalo o le atua. Pea tatou wa ai fo ila le whaatuatua o isa ako. Ona la, e whamai ina ua ulufale mai e sau, ma ua I loa e sau ua whaapea o nā luatu le manuia na ia te ia, whamai le talia isa ako. Whamai mai leo isa ako lona tama, o ai ea oe, ona whai atu le o ia, o le tala no e sau a, whamai e sau, o au aloa tali, o lauru matua e sau. Whamai la o winga mawholinga o le tama, whai pue tolu suma tolu, ona te mu ai leo isa ako, ua matua tele lava lona te mu. Pea tatou wa ai I le tali ato isa ako ia e sau, ina uana I loa ua watu le tofi o le unu matua po le whamanuianga ia Iakopo, ua I loa I nā e isa ako, ua whaapeo nā watu le manuia. Ai tatou te wa aia I le mata upu lea, ua tatou I loa ai, o le whaatuatua isa ako, sa whaapeo na I loa isa ako, na whaatau nupu lava le porkalame a le atua. Le no whaione tatou I loa Whapewhiona tatou I loa, ale ula vea isa ako I le lisi o fita o whaatuatua. A o whawhea ngai isa ako ma le temi o le aoti, ma natu isa ako e whaatau nuu lana porkalame, ai whaatau nuu lava le atua lana porkalame. That when we see in his final moments, that when Isaac realized that it wasn't Esau that he blessed, because we see further down in verse 30, it says that when Esau came into the presence of his father, he also made savor, he made food, he brought it to his father, he said to his father, let my father arise, eat of his son's game that your soul may bless me. And Isaac says, who are you? And Esau says, I am your son, your firstborn. And then verse 33 says, Isaac trembled exceedingly and said, where is the one who hunted game and brought it to me? When we look at that, Isaac's reaction to Esau coming in after he had already given the blessing, he started trembling. The old man started trembling. Why? He realized in faith that God had moved. God had moved to make his plan work. Even though the mother did it through deception, but God's plan still came through. Why? The blessing was through Jacob, not Esau. That's why we know that Isaac was a man of faith in his dying moments. You know, when Isaac was facing death, even though he made a wrong decision initially, God still came through and carried out his program according to God's will. And Isaac humbled himself and let the Lord's will be done. Whapewhiona tatou I loa, tatou te I loa I le whaipulona lua. Ona la, whaipulona lua o le tai aole nei. Whamai o le whaatuatua na whaamanuia tai tasi atuai e Iakopo I atalii o Iosefa. So e whana lau pepa o lau tusina ike nese le mta koe lua suma valu. O I tatou te wa ai ai le o langa whaatuatua o le tangata le nei o Iakopo. Le manatu e lua o le tangata le nei o Iakopo. Le whaipue tolu ma le whaipue wha
O I tato te wa ai ele whaamanianga isa ako ia Iakopo leo langala faatuatua isa ako. Lea na I ua ia na faatuatua mana I loa ai e tatau lava le whaamanianga I le tangata le nei o Iakopo. Ona, whamai upua ia isa ako ia Iakopo. Ia whaamanuia ia te oe le atua e ona le maa losi umalava. Ia ulu ola oe ia te ia whaatua te reina oe e ia, ma ia vea oe ma whaapotopotonga o nuu. Ia na avatu ia te oe le manuia o Eperu o oe lava ma au whanau whaatasi ma oe, ina ia whai mo tofi le nuu o e au ma wai, na foa ina mai ai e le atua ia Eperu. Amen. Ai le whaamanianga le watu inatu isa ako ia Iakopo, o le whaamanianga le nana tu ina mai e le atua ia Eperu, na tu ina mai foi ia isa ako. Le fola folanga, le whaamaunino le fola folanga. O le ale ata lea, o le faatuatua, ua pasi e isa ako le fola folanga, I lona faatuatua na ia whaapea tua ia Iakopo, ia whaamanuia le atua ia te oe, ia e uluola, ia whaatoteleina oe, ia vea oe ma whaapotopotonga o nuu. O upu o le faatuatua, na tuina atu ai le fola folanga, peo na tuina mai a Eperu ia isa ako, whaapea foi na pasi atu lesi tukulanga. Aisea, ona ole faatuatua. That we read in verse 28. We come to the second section of our text today. The second section of our text today introduces the second patriarch of today, and that's Jacob. It says in verse 21 of our Hebrews text, it says, by faith Jacob, when he was dying, blessed each one of his sons of Joseph and worshipped, leaning on top of his staff. In chapter 28 of Genesis, we see the faith of Jacob. Isaac blesses his son Jacob and he says these words again to him in verse 3 and verse 4. Isaac says to Jacob, may God Almighty bless you, make you fruitful and multiply you, that you may be an assembly of peoples and give you the blessing of Abraham, to you and your descendants with you, that you may inherit the land in which you are a stranger, which God gave to Abraham. What do we see here? We see here faith. Praise the Lord. Why? We see that one generation is now passing the promises of the forefather Abraham to the next generation, only through faith. There was no land to give. All that they were giving was the promise. Isaac was saying to his son Jacob, you be fruitful, multiply you, may God continue to bless you. And he says to him, may God of Abraham to you and your descendants with you, that you may inherit the land. The Abrahamic covenant. Praise the Lord. So in Jacob's case, we see here in Jacob's case, sorry, I forgot to turn the slide, but in Jacob's case, so in 28, 3 to 4, we see that the promise is passed on to Jacob. Amen? So we ilan tau koe lusu malvalu al kele se, tato te wa ai ai le faatuatua o le tangata le nei o Iakopo. Sila atu I lalo I fo le whaipua suma, le ono man whaipua suma fitu. I le amatanga o le soifuanga o le tangata le nei o Iakopo, na tato wa ai ai le faatuatua. Mana tua foi na whaimiti le tangata le nei o Iakopo Ina wa whaina na miti le apawhai le na faatuina mai le lalulangi, e tau I le langi faatuina mai le ele tau I le langi le apawhai na ia wa ai ai. E whamai whaipua suma le ono, o na ala leo Iakopo na moe, wa ia whaapea, e moni lava, e iai ova I le mea nei, ai o te le iloa. Whamai whaipua suma fitu, ua whewhe ai o ia, ua whaapea, o le mea mata o tia lava le nei, e lese mea ese le nei, na o le fale o le atua, o le whaitutoa lava le nei o le langi. O upuna o le tangata whaatuatua. That when we read in verse 16, when Jacob awoke from his dream, when he saw the ladder from earth to heaven, and he saw the angels coming down and up that ladder, he says in verse 16, he says, surely the Lord is in this place, and I did not know it. And he was afraid and said, how awesome is this place? This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. The words of one with faith. Tato te vai fo I le mata koe tolu skuma le lua. I le winga o le tangata le nei o Iakopo. E iei le winga le nei o le faatuatua. Whamai
Whamai na whangatua ai male angelu. Mana tua fo le tala le na. Le whamai ai watu ua fo i a kopo e tō tasi, wa la whangatua male tasi tangata wo o ina auina. Mo i lofo i e ia, ua le maa lo i a te ia, o na pai atu lea o ia i le whainga, o na sui lapa lapa, o na see lea o le whainga o le sui lapa lapa o i a kopo, o na la whangatua mai ia. Ua whamai whai po lusu mo le ono, ua whapea mai o ia tu o maia o au, a o walu, a wā ua au, a ua tali atu o ia, o te le tu ina lava o e, se ia e wha manu ia mai ia te au. Lusu mafitu, o na whapea mai lea o ia ia te ia, o ai e alo i moa, o na tali atu lea o ia, o au o ia kopo. Le faatuatua, faatuatua tangata lea na whi, nau ai foi. Ese le maa nei o le winga o le faatuatua o le tangata lea nei o ia kopo. We see in the story where Jacob fought with the angel. And we remember that story, and it's in Genesis chapter 32, verse 24 and 26. And I'll just read. Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of day. And it's taught that this man is God, a representation of God. 25, it says, now when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip. And the socket of Jacob's hip was out of joint, and he wrestled with him. And he said, let me go, for the day breaks. But he said, Jacob, I will not let you go until you bless me. 27, he said to him, what is your name? He said, Jacob. So we see here the life of Jacob was a life of faith. Even pursuing God in a wrestling match. He's a life of faith. Amen. So Jacob himself was a life of faith. But for today's text, we see that Jacob blesses the sons of Joseph in his final moments. When he's about to die, Jacob blesses the sons of Joseph. I leo lama foi la o Iakopo, I ona to e teini, tātou te vai e foi la, whamai na o le faatuatua na whaamanuia ta e tasi atu wai, e Iakopo I a talii o Iosefa, ina a oti o ia. Iakopo foi, o to e ina. Na mtaupu e fasu malvalu tātou te mawele tala lea. Mtaupu le fasu malvalu tātou te mawele tala, ina ua au mai e Iosefa o na talii, Ilona tama o Iakopo, manatua ua au mai e Iosefa, ilona tama mai le nuu o kanana, ina ua onge tele le nuu, ma ua au mai I le mea o iai o ia I ai kupito. Manatua foi lali tala, ua whaapeo na whaayaina, Iosefa I tono le nuu o ai kupito, ma au mai e ilona tama mo na uso mao lato ainga, ma whaano nofo whaatasi I le nuu o ai kupito. O ila, tātou te vaaya I toi teimi o le toi ina le neo Iakopo. Sa whaapea fo iona tātou vaaya I le faatuatua. Praise the Lord. Ona lao lo tātou talatala noe le manumalo le faatuatua I le oti. We're talking about faith that defeats death. So Isaac in his final moments before he dies, we now see Jacob in his final days before he dies, blesses the sons of Joseph. I le tala la I le whaipu nei se furu lua o le mtaapu e fas furu ma le valu. Whamai on au mai ale Iosefa o ila ua nei le vā o na vai, ua ifo to ele foi o ia. Ona avea lea o ila ua e Iosefa o Efraima ilona 5 tau matau, e whea ngai ma le 5 tau ngavale o Israeli. O Manase foi ilona 5 tau ngavale, e whea ngai ma le 5 tau matau o Israeli. Ona whaalata atu lea o ila ua ia te ia. Whamai ona whaaloa atu lea o Israelu ona lona 5 taumatau, ma whaaee I le ulu o Efraima, a o le wii lava ia. A ua whaaee lona 5 tau ngavale I le ulu o Manase, wana whai whaauta I ona 5, a wā o Manase o le ulu matua lava lea. O I tātou te vaaiai, I le ata lea, le whaamanuianga o le toi ino Iakopo I ona toi teimi, a o tui nātua I Iosefa o nā tari e toa lua. Manatua, toa spuru mana toa lua whanau a le toi ina. A o le tangata le neo Iosefa, na whaapitoa I ele whaamanuianga a Iakopo, ona o le umatua lea o Iakopo ma Rasela. Pe o Rasela na pito silio na alofa I ai ia le tangata le neo Iakopo. Na lua la whaamanianga na tui nātu ia Iosefa tātou te vaaya I le tala.
Ai ina ua tui nātu e Iosefa o nā tali whamai na whaafea ngai le ulu o le ulu matua wa le ulu matua Manase. Ma le 5 taumatau o le toe ina. Ai a mai le ulu o le tamale titi whaafea ngai ma le 5 anga vale o le toe ina. Ina ia tui nātu le peo i tātou te wa e whaamanuanga o lesi tupulanga, i lesi tupulanga Ai ina ua whai ma tui nātu le whaamanuanga le toe ina. Whamai ua wheu ia ini mo le toe ina Ma tui nātu lona 5 taumatau i le wi. Ai tui nātu lona 5 anga vale i le tama matua. O I lata tu te vai le faatuatua, le ngalue o le faatuatua I toi taimi o le tangata le neo Iakopo. Ona, whamai le whaipule a se fulu ma le 5. Ona whamami atu le o ia Iosefa u whape atu. O le atua lava, o le na savali ai I o na luma o tamao Eperu amo mai saako. O le atua lava, o le na whangaina au talu I na whanau au. Wo o mai lava I le aso nei. O le angeru lava, o le na lava ina mai au, ai le leanga uma lava. Ia whaamanuia tu lava o ia I tama nei. Ia whaingoa iai I lou nei moa, mai moa o utama o Eperu amo mai saako. Ma ia matu wā whaatoa te leina I la ua, I le lalolani. La le whamanianga le watu ina atu I tamani I to olua. O le whamanianga lea na tu ina I fo ia Eperu amo, saako, Iakopo, whaawawina ia Iosefa, malana whanau. Le fola lea a le atua le faatuatua le tautala I aile to ina o Iakopo. E ui lava I le iwaia. Manatua, o le aia au mau. At this time, le taimi lea, o le aia totono e kupito. So o le fola upo a Iakopo, a le totono o le nuu ese, E le o nofo I kanana, o le au e le nuu. A upo le tangata faatuatua. Na ia whaamanuia I atali o Iosefa. Na te ila Iosefa na whape atu. Kui, leo se seli mo te ina. Ai whamai whai koe luas fulu. A ua o I sumiwa, a ua lema whai e lona tamā ua ia whai atu. Ua owi loa, lo watari ie, ua owi loa lava. E a vea foi o ia manu, o ia lava e whaatua te reina. Ai peta, e sili lava lona uso pito I titi ia te ia. E a vea foi ana whanau, manu e tele. Lea lai maasani, anu tato whai tau I salamu E masani lava one e ai e whaongale I ngole e wharaima. Na o lesi ngona e masani ona tau ave tangata mo le nuu o Israelu. Ona la o le nuu e wharaima, o le nuu na ave I ai pe whapitoa I ai le whaamanuianga a le toe ina o Iakopo. Whamela I whaipo luasfulu, ona whaamanuia lea e ia la ua I lea la vaso o whape ane o oe e whai ma whaamanu, e whai ai whaamanuia Israelu e whapea ia whaatu saina oe e le atua ia e wharaima ma Manase ua ia tō fia e wharaima ia sili ia Manase. Amen. That when we look at the blessings of Jacob to Joseph's sons, we read it in verses 20. If you read chapter 48, that whole blessing of Jacob to Joseph's sons is such a beautiful story because we see here Joseph brings his sons, brings the eldest, Manasseh, to the old man's right hand. Because that's where the first blessings come from, right? And the younger one, Ephraim, brings them to the old man's left hand. But when the old man goes to bless the sons, he swaps over his hands. But we see in verse 20, and Jacob knew what he was doing. Why? It was his faith. And in verse 20 we read, and he says, Jacob says, he blessed them that day, saying, by you Israel will bless, saying, may God make you as Ephraim and as Manasseh. And thus he set Ephraim before Manasseh. 21, then Israel said to Joseph, behold, I am dying, but God will be with you and bring you back to the land of your fathers. Praise the Lord. In Jacob's dying days, he says to Joseph, God will be with you and bring you back to the land of your fathers. Why is he saying that? Jacob is in Egypt at this time. He's in the land of pagan gods. But they trusted that God had promised Abraham. They trusted that God had promised Isaac. The same promise was given to Jacob. And Jacob is now saying to Joseph and his sons, may God be with you and bring you back to the land of your fathers. What were they holding on to? The promise. Why? Their faith. In the time of death, they continued to pass on the promise.
And quickly, just to finish us off, the third verse of today is Joseph. In whai pumuri muni o tato matau pule tai au le nei Eperu, wha umai tato manatu le ni tai au. Wha mai whai puna e lua sumalua, o le faatuatua na wha manatua e Iosefa ina a oti, I leo ese atu o le whanaunga Israelu, mana poloa I atu ai ia I latou I o naivi. O le ata muli po le tama o le nuu o le atua muli la, o le tangata le nei o Iosefa. Tato I lona wha ea ina Iosefa. Au Iosefa, na ola ale o ia titono ai kupito. Na vea o ia matai o le nuu o Farao. O mai na la vea ina lona tama ma le nuu o Israelu. A na oti Iosefa e le iwa ai fo I le nuu na fola ina. Ai whamea, o le faatuatua o Iosefa, whamai le whai upu e lua suma wha ma le whai upu e lua se fulu ma le lima, o le kenese lima sfulu. Te sui a ita tau tusi whamon mole, whai tau mai leo whai puna e lua suma wha ma le whai upu e lua suma lima. Kenese lima sfulu? Pula tusi muli la o kenese. In Genesis 50, Joseph says to his brethren, his fellow Israelites, before he dies. So now we're looking at Joseph and his final moments. And this is what Joseph says, and this is his faith. This is a picture of faith. Joseph says to his brethren in his old age, he says, I am dying, but God will surely visit you and bring you out of this land to the land which he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Wow, that's faith. 25 he says, then Joseph took an oath from the children of Israel, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here. He had so much faith that God will fulfill his promise that Joseph knew that he would die before they would see the promised land. But he says to his people, please, when God does fulfill his promise, take my bones. Why? He's dying in a foreign land. But God hadn't even fulfilled the promise yet. But he knew that God will fulfill his word. And he says, when God does, take my bones. Great faith in the face of death. Great strength in the face of death. Beatato matamatala whaipuna. Si whaitau whatasi whamon mole. Losuma whama, losuma lima, ma lolawa le onusai. Whaitau ia. Na whai atu lea Iosefa I o nauso. O au nei o le amanatusi. Au le atua. E asi mai lava o ia I ati o tau. Ma le ina e o tau ai le nune. I le nuu na tau tō ai o ia ia Aperu. Ma Isaako. A tua ma ia popo. Una whai atu ai le lea o Iosefa ia tau tō mai le whanaunga Israel. Ua whapea mai. E asi mai lava le atua I ate o tau. Tau te ava e fōi o uiwi ai le mea nei. O lo tātou wa awa ai I a. Le upo Iosefa, o le tangata, o upo o le tangata faatuatua. Na ola e Iosefa I tono ai kupito, a vea mataitai o le nuu o ai kupito. La vea ina maino na tamau Iakopo, la vea ina a inga o nauso. Ai na whaile folfolanga Iosefa I ona toi taimi, ona toi taimi o le aoti. Fa mai e asi mai lava o ia iate o tau. E asi mai le atua Le ale winga upu ia, e whaatau nuu lava e le atua na folfolanga. O te le lopo a whea. A e whaatau nuu e le atua na folfolanga. Peo na folfola ia Eperu I Isaako, ma Iakopo. Upu o le tangata, whaatuatua. Whamai whai pue lusu malima, whamai e asi mai le atua iate o tau. Tau te ava e fōi o iwi, ai le mea nei. Oka se loto a. Loto o le whaatuatua. Ina ia whaapea, e ui na lewa ai I le nuu na folofola ina. E ui na le nofo ia le nuu na folofola ina. Ai whamai a whaatau nuu e le atua. A asi le atua iate o tau Israelu. Manatua o iwi. E ave I o le mea le na folofola ina e le atua. Praise the Lord. Pea tato mana tunatu la. O le e whamai e soto e sfuluma le tolu. O ina whaatau nuu ai le folfolanga lea Iosefa. O ina whaatau nuu ai e Mose. Le upu le ana tau tō ai tō ino Israelu ia Iosefa. Ai le vālea, talu ina oti Iosefa, talu le folfolanga Aperu ia folfolanga le atua ia Aperu ia Isaako ia Iakopo ia Iosefa. Lua se lau tau sanga. Folofola lea e Iosefa I le lua Israelu. Ave o vivi pea whatau nuu le whina ngalo le atua.
O le ale valea, fase lau tau sanga. A ewa ai le malanga Israelu, mai le taimio apara amo, I to tonu ai kupito, I to tonu o le taimi na whialuae I le atuono na nu ono le leta le tonu fase lau tau sanga. E o I le taimio Iosua, fatua a fatau nuu ai e le atua na folofolanga. Fase lau tau sanga. A whamele e soto e suma tolu suma leiva, ina ua ngā ioi e porkalame le atua, whamai ua abe foi e mose o iwi a Iosefa, a wana matuata o tō le whanau ngā Israelu, ina ua whai atu ai o ia, o lo whapea mai, e asiasi mai lava le atua iate o tō te ava e foi o iwi, ai le mea nei. Praise the Lord. Moses fulfilled that promise. Moses fulfilled the promise that they said to Joseph that they would take his bones, but it was nearly 600 years. Wow, a man of great faith Joseph was. Pea tatou matamata la I nei tangata I tōtolu, o tangata I le toi teimio lo lato wola toi teimio lo lato soifua, na tatou ava ai lo lato faatuatua. E fia whai wina la I se tala I tōtonu lava o loo ainga e masani lama o nau whaalongo I lo tamā o whaamatala toi teimi o lona tamā. O le tamā o lo tamā e ngoi a luatua luatua Ai whamai lo tamā I le mawainga le toi ina mauna ainga. Sa whapea o na tuina atuai le toi ina se upu iate ia So I lau te manatua I la I le tala lea. Le whaamaoni o le whaatuatua o le malasi anga le whaatuatua. Whamai le tala anga lo tamā e whaatatau I lona tamā. O upo le toa ina, whamai lana tala I lona atali I ona toi taimi, whamai sue mai le mea lea o te alu I ai. Pe sa ili mai le mea lea o te alu I ai. A umafo whaula I upu o le toi ina, I ona toi taimi, ona o ilo ai lea, o le tamā o le tamā, o le tangata, o le whaatuatua. O le tangata I ona toi taimi, I le taimi o le aoti ai o ia, sa whapea na tu ina atu se lui I lona atari, ina ia suele mai le mea lea o te alu I ai. Ona o ilo ai lea, ma o whaanongonongo I le tala anga o le nei toi ina, o le toi ina sa whaatuatua I le atua. Na tatalo I le atua whamai e le taimi o le pō la te oai ma le tina o lo tamā. Ma tu o la lima I le whale sā, ina ia tatalo ai mo se tama, se tama. Lea lana whanau e loa tama, ai o upu o le toi ina I ona toi taimi, whamai sue mai le mea, pe sa ili mai le mea lea o te alu I ai. O whea, o loina nau ta ina ia sue atu I le ola e whaavavau. O wai pau lava le nao le ola, pe amawai atu le ola le nei Praise the Lord. O le luki foi le nā mō tātou, pe ona iai nei tamā o le nu o le atua. A tātou wa ai a Isaako. Tātou wa ai a Iakopo, tātou wa ai a Iosefa. I o lātou to e taimi, a whawhea ngai pe whawsanga I lātou maleoti, ai tātou wa ai a I le whaatuatua. Praise the Lord. Ai nau oe le tangata matua po oe le matua, a meise lava mō tātou whanau, o le ase lu I tau ma whaiona tātou tu inatu I o tātou whanau. O le ase lu I tau ma whaiona tātou tu inatu I a tātou I atalii, ma whawhine, ma tātou whanau. O le lui lea ina ia tu inatu I ai le wholafolanga le atua I le o langa o le tangata. O lea, o le whaolatanga e ala I le whaatuatua ia Yesu Keriso. O le wholafolanga le nao le whaatalitali e tātou. E ui lava na tātou lewa ai atu I le langi. Ai o tātou mauti noa lava e whaavaina le langi o le mea mauti noa. I just shared a story about my grandfather. And my dad tells me that in his final moments, as we shared about these patriarchs of Israel, I remember my own ancestors. And I think about my grandfather. And my dad says, he tells this story often. And I was really thinking about that during my study. And he says that in my grandfather's final moments, he had final words for my grandmother, final words for his brothers, and all of his wider family. But my grandfather gave my dad a specific final word too. And he says to my dad, he says, son, look for me where I am going. And at the time, my dad sort of didn't have an idea. But when God had saved my dad's life,
My dad now tells the story from the point of view of a believer, that his grandfather was a man of great faith, and that he was leaving this life and definitely heading into another life. And that next life was eternal life. And so, if anything, when we read the story, we should not fear death. That death is when we, like Paul says, death, where is your sting? Paul says, my death is gain. For a believer, it is gain. For the world, it's hopeless. But for a believer, our death is joy everlasting because of Christ. And like Jacob, like Isaac, like Joseph, in their dying moments, they passed on the promise. They passed on the promise. And parents, I guess I speak to our parents today. May you continue to encourage your children and pass on the promise. What is that promise? The promise aren't the material things in the world. We may never have enough money to pass to the next generation. But if you pass on the promises of eternal hope that is in Christ Jesus, that's eternal. Those are things that are eternal. And that is faith. That is the assurance of faith. May God bless you. If I'm going to tell you that tour, lo tatu aina le nia fiafi, ia tatu tūlai mai, tatu talo whaatasi. Ia mawhaafatai atu le atua, ona lana whionga pa ia ele nei, utulau le aso. Let us pray. Whaafatai tere te mau. Lo whaamanatu mai a te imatu. Le whaamoe moe. O le tangata faatuatua. Pe a mawai atu le nei o langa. A o oti. O lo umanuia. E whaatasi maoi. Whaafetai tele. Ona o le whaamoe moe. E ala ia Yesu Keriso. O le na whaamangalo ina au. E ala I lona mariu. Malona toi tūmai. Whaafetai. Ono soifua o nei tama. Isa ako, Iakopo, Iosefa. Pea na mātou whaalangono ai I le nei taia. Na lātou whaatuatua. Na lātou mautinoa. E ui na leiva aitino. Ai sa tū mau pēr I lātou. Whape nā fo I le tatalo I le nei taia o tama. Whaatu mau ina pēr loo fia fia. E au auna ia te ui. Ono Yesu. Amen. Lord, we are so grateful, Father God. We thank you once again for a time of exhortation, a time of edification, a time of challenge, Lord God, through your word. We thank you, Lord, that you have given us your truth, and that your truth continues to tell us that we must live a life of faith, an assurance of faith, to have that assurance of faith that we can continue on, that we can continue to serve, and that we can continue to look forward to that day when you return and your Son returns to take us home. So, Father, blessed be the name of the Lord. And we pray these things in Jesus' name. And we all say, Amen. Amen. Yeah, mas pati dia itu lagi tahu. Tak